Ms K o tiišeditše bohlatse bja molaodikakaretšo wa nakwana wa lekala la Tshireletso ya Mmuso Louisa Jafta bja gore mogatša mopresidente wa pele wa naga o kile a swarwa ntle le go latela melao. O boletše gape ka moo ka nako yeo bomenetša bo iphile maatla maloko a lekala la Tshireletso ya setšhaba ba beng ba ikhumiša ka ditšhelete tša mmušo. O boletše le ka moo molaodikakaretšo wa pele wa lekala leo Arthur Fraser a beng a laola ditekanyetšo tša lekala ka gona ka tlase ga boetapele bja sepolotiki bja tona David Mahlobo. It's a signature of Mr. Arthur Fraser. All right. So on the invoices that says, please authorize payment dated 19/01/2017, and that was then accompanied by a TA that is taken on behalf of ANA, which is also approved by Mr. Fraser. It's on page 624. Letšatšing la go la mafelelo la go fa bohlatse, Ms K o utulotše le ka moo lenaneo la go hlola bašomi pele ba hirwa goba vetting ka leleme la seeng le beng le fokola ka gona. Do you confirm that co-workers were deployed by the CDSO without having been subject to the formal vetting processes of the SSA? Yes, I can confirm that. That was the files that I was referring to that we analyzed. Ga ba gare Khomisene ya mogetše sephetho sa kgorotsheko ya molaotheo sa go gapeletša Jacob Zuma go tla go fa bohlatse le go araba dipotšišo.